Zdravo, ja sam Ana, ja sam generacija poticanja demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima 2014-15. Mi smo u okviru ovog programa radili projekat Moja aplikacija je prihvaćena. Tu su bile kolege Aldin, Šejla, Sabahudin i Mirza. Išli smo u 4 grada u BiH, u Fojnicu, u Tuzlu, u Sarajevo i Doboj istok. Išli smo u srednje škole i držali smo radionice administrativne pismenosti srednjoškolcima koji su bili većinom 3. ili 4. razred srednje škole. Držali smo im radionice kako napisati rezime, kako napisati motivaciono pismo, gdje mogu da traže neke prilike, gdje se mogu prijaviti na određene stvari i kako napisati molbu i žalbu u slučaju da je potrebno. Sračunali smo, pošto smo u tokom projekta radili onaj mali kao questionnaire, da smo imali oko 200 studenata